Ha ka janmiat jong ka khat nru tere uleber arajar arpulai ki pulit sentiat jong kashnat anti narcotic task force jong ke distrik East Khasi Hills. Hadin begili ojing tip ke batikina kila bud dia ne kayat ke yang jong ki katto kan ngut ki brio bagentop e kawai ke brio bat hadian bagila pentikina bha bagi dei kebedun keti haki kam kai drugs. Andala poi halu wala chumia hajan ka office jong ke MPSC kila kami ki hindrengut bagentop ya sangut kishenrang bat kawai ke kentai kabadi na kejala Manipur kabadang wan syakani kodong ba shelong dang hakakat santarik mentahi benai leber arajar arpulai. Ha kajing talasi na gamet jong ni beriau ke bagi pulit kempat kuat ban penpau gerteng. Layok kurup santeli kesenduk sabon, badan udrox heroin, bat kumjuk kitendong kibaret na gamet jong kisan ngut kishenrang ke belasong udrox ban dia syakinong di. Na kisan teli kesenduk sabon ki pulit ke layok ban kurup yo udrox ubakya nyopo point not gram, na ki kat kendai teli kitendong kibaret layok kurup iwei point iwei gram, bat lareken lang baro nu udrox ukit nyopo point lai gram. Nalor udrox na kini hindrungut la yo ru ban kurup be kapisa ba silak arpun 2000 san sepak tengka. Ba lo kurup iki artli ki tok tok kawe ke skuti bat hendro teli ki mobile phone.